Strike mas bro, strike. Woi, strike, Mantap. strike. Strike, strike mas bro, strike. Woo. Oke mas bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Ozi 96. Kali ini kita coba mancing masih di PT Sawit mas bro ya. Masih di PT Sawit. Oke, ini dia spotnya. Oke mas bro, ini dia spot kita hari ini ya, di rawa-rawa. Semoga kita hari ini ada hasilnya babon ya bro. PT Sawit, cuaca sangat panas mas bro ya. Oke mantap, langsung saja kita cari ikan gabusnya. Strike mas bro, strike. Woi, strike, Mantap. strike. Oke mas bro, kita strike lagi, kocolan ya, lumayan. Oke mantap. Oke mas bro, kita lanjut lagi, mantap. Alhamdulillah. Oke mas bro ya, strike pertama kita kocolan hari ini. Oke mantap. Ah. Moncal mas bro, mantap. Strike mas bro, strike. Alhamdulillah. Oke mas bro, kita strike lagi ya. Lumayan mas bro gabusnya. Oke, Ozi 96 mantap. Oke mas bro, kita lanjut lagi ya, mantap.
Trek mas bro. Duh. Moncal mas bro. Trek. Trek mas bro. Trek. Alhamdulillah mas bro, kita strike lagi ya. Ukurannya lumayan mas bro. Oke, mantap. Strike mas bro. Ada moncal lagi. Moncal mas bro, ditarik papon di sana. Sayang sekali ya. Nggak apa, kita lanjut lagi. Oke mas bro, tuh lihat teman-teman kita lagi pada casting ya. Semoga mereka pada dapat hasilnya. Oke, mantap. Oke mas bro, kita lanjut lagi. Oke, tap. Strike. Itu yun. Strike aku. Go, yun. Strike mas bro. Strike. Strike mas bro. Oke mas bro, kita strike lagi ya. Nih, agak lumayan mas bro ya ikannya. Oke, mantap. Oke mas bro, kita lanjut lagi ya. Oke, mantap. Strike mas bro. Strike. Gas bagas. Alhamdulillah mas bro, kita strike lagi ya. Ukurannya agak lumayan sih. Oke, mantap. Oke mas bro, karena hari udah petang ya, kita putuskan untuk finish karena perjalanan kita lumayan jauh, jadi kita segera pulang. Oke mas bro, kita lihat hasil kita hari ini. Oke mas bro, ini hasil kita hari ini ya, lumayan ya. Oke, buat kalian yang suka dengan channel ini, jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe. Musik Penyusun Palembang, mantap.